Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kelam degan bu ne dese, andan bir kandaydır bir kabardı, çeli talapты düşün alsan, anı biz kelam dep atap koyabız. Эми arap tilinde kelam boluş üçün şartları var eken, oşol jönündө söz bolot. Kelam degen bul emne dese, azыр aytıp berem men sizlerge. El kelamu, kelam deyt. El lafzu, el murakkebu, el mufidu, bil vad'i deyt. Al lafz eken, söz eken, ün eken, murakkab degen kuralgan, mufid degen paydalı. Bil vad'i degen emne koyusu menen. Aytıp atat, al lafz degen bul emne dese, al lafz degen bul as-savtu muştemilu ala ba'dil ahruf deyt. As-savt degen bul ün dep düşünösüzдөр, muştemil degen kamtıp algan ala ba'dil ahruf deyt. Ke birki emne Arap tamgalarının, alfabet tamgalarının kamtıp algan ün eken. Al lafz dese bul savt eken, ün eken, jana emne ke birki tamgalarını kamtıp algan bolsa аны biz eki ün dep aytat ekенбиз. Эми ошол не бол үн кандай болуш керек экен десе, мураккаб болуш керек экен. Мураккаб деген аллази яtakawwan. Эмне? Ал ушундай нерсе yatakawwanu дейт. Yatakawwan деген курулат же түзүлөт. Эмне? Yatakawwan деген курулат же түзүлөт min kelimeteyn. Эки сөздөн fa akthar. Же андан көп сөздөн эмне куралат экен. El-mufidu degen bul paydalı deyt. Allazi deyt. Mufid degen emne dese allazi aluşunday nerse deyt. Lahu deyt. Oşol mufidde emne faidetun payda bar eken. Yahsunu sukutu aleyha deyt. Oşol emne aleyha degen söz emne fayda qaytat. Oşol paydaga sen sukut karmap kalasın deyt. Misalı bir kelip atan keldi dep ayta turgan bolsa, atam keliptir dep emne payda alasыз. Siz hiç kanday суроо болбойт. Atam keliptir, значит keliptir деп эле түшүнүп каласыз. Эми караңыз, мен сизге айта турган болсом, инжа зайдун десем, эгер зайд же болсо, инжа абука же эгер атаң келсе деп айта турган болсом, сиз ага сүкүт кармабайсыз. Турасыз, сизге жоопту күтөбүз, жооп бербейт, анан келсе не болот деп уже эмне сурай баштайсыз. Ошону эмне дейбиз? Al-mufid деп айтабыз. Bil vad'i деген бул эмне десе, bil vad деген коюусу менен дейт. Бул жака неме bil vad'i al-arabi деп жазып койсоңуз болот, ошол арабтардын коюусу менен. Могул жерде айтылат мына ылдыйкы. Bil lughati al-arabiyyati эмне десе, bil lughati al-arabiyya, ошол арабтардын араб тилинде деп түшүнсөңүз болот. Значит, калкалам деген бул эмне десе, арабтар сүйлөйт экен. Assalamu alaikum wa alaikum assalam, keyfe hal, min ayna ant dep ошентип бизге арабтар сүйлөгөн болсо, ошол сүйлөгөн нерсеси эгер биз пайда ала турган болсок, андан бир кандайдыр бир талапты же кабарды түшүнө ала турган болсок, ошону биз эмне келам деп атайт экенбиз. Ошол келам деген лафзул муrakkabu al-mufidu bil vad'i дейт. Al-lafz деген түшүнүңүздөр, үн экен, мураккаб куралган эки сөздөн, al-mufid деген бул пайдалуу, bil vad'i деген ошол арабтардын коюусу менен деп түшүнсөңүздөр болот.